那2024年的12月31，巴拿马运河是庆祝移交25周年，有大规模的庆祝活动。也若针对川普进前捌讲，伊要甲运河的主权搁摕倒转去，巴拿马的总统是表示讲，这条运河就是因的。若针对这几年运河因为可花无水，所以即马看起来运金搁有过路费，拢会对得起。为庆祝巴拿马运河移交管辖权届满25周年，巴拿马当局伫3月举行真隆重的庆祝仪式，由总统莫里诺亲身担任升旗手，和代表主权的国旗伫运河管理总部搁再升起来。Hoy vemos la bandera panameña ondear libremente, como si hubiese estado ahí por siempre. Es importante que nuestros jóvenes conozcan y mantengan bien presente el altísimo costo de lucha y sangre que implicó izar esa bandera en ese lugar como señal inequívoca de soberanía. 巴拿马运河全长82公里，通过巴拿马地级是连接太平洋甲大西洋的通行要道，由美国伫1914年修建完成。美国前总统卡特1977年签署条约，同意伫1999年甲运河的控制权移交予巴拿马。由卡特几工前拄过身，莫里诺也超工讲到这段往事。Y una tristeza que nos invade por la muerte del presidente Jimmy Carter, quien junto a Omar Torrijos y las generaciones precedentes tuvieron la visión y la nobleza de recorrer el justo camino para que el canal tuviese la nacionalidad que correspondía, la panameña. 莫里诺讲，巴拿马拥有巴拿马运河主权，这点永远未改变。也正因为巴拿马采取中立的管理立场，袂互具有战略地位的巴拿马运河牵涉入任何冲突，世界各国才放心。而且为搁再回应川普进前讲要收回运河的威胁，也若对川普暗指运河即阵由中国军人非法来掌控。莫里诺讲，这是真含糊错误讲法。国际新闻张惠敏编译。